Елі телеканалының эфирінде Хаберлер Апта информацион программасы диққатыңызға авале етіле. Селам алейкум, урметлі серджілер, студияда мен Фадиме Сейтмамут жалышам. Бұл аптаның ең мұйынбе қатырлайжы хаберлеріні біздің яйынымызда текрар көре білесіңіз. Бүгін программамызда. Федераль топлашуға Владимир Путиннің 16-й мұрачатында эссас олған мевзулар. Қырымға Ингушетиядан ейет келді. Путине Қырымдан ажылыққа 1000 мұсылман yol алacak. Milli күреш бойынша 3-cü чемпионат. Elimdar Saidov yarımadamızның en күчлі күрешчісі oldu. Milli baş kiyimleri Ахмезжитле usta Қырым татар esnafını canlandıra. Bu видегер вақаларны bizim yayınımızda seyir etiniz. Ana kapitalının ve айлық төлевлеріні yükseltmek birinci sınıf talebeleri için bedava aş ve ekim studentleri için koşma kvotalar Vladimir Putin memleketinin vaziyetini bildirdi ve yangi vazifeler koydu. Ersenelek endisi 16. keresi keçirilgen prezidentin çıkışını bütün memlekette canlı yayında gösterdiler. Kırım paytaxtı da istisna olmadı. Kalgan tafsiratlar nevbette kelefhamızda. Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, уважаемые граждане России. Devlet yolbaşçısının yıllık çıkışları Rusya'nın bir regionunda yayınlamaktadır. Vladimir Putin sözünü memleketinin demografik statistikasından başladı. Neticeler yaxşı değil. Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Halkının sayısını arttırmak için malivi төлевлер yardım etebilir. Prezident ana kapitalını birinci bala için vermege teklif etti. Yani Kırsetov ağımdaki sene yanvarının birinden çalışıp başladı. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 617 рублей. İkinci balanın doğuvundan ise analar malivi yardımını evvelki төлевге göre 150 binden ziyade para alacaklar. Üçüncü bala doğanından devlet ailenin ipoteka kreditinden 450 bin rublesini kaytaracak. Bunun birge Rusya prezidenti 3 yaşından 7 yaşına bala olgan kurantalarga aylık төлевlerini көрсетмеге teklif etti. Причем уже с 1 января 2020 текущего года. Выплата на первом этапе составит у нас половину прожиточного минимума, 5500. Но это не все. Мы должны будем понять и оценить, как работает эта система. И если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5500, сделаем следующий шаг. И будем выплачивать со следующего года уже целиком. В регионах, в каждом регионе по-разному. Будем выплачивать полный ПМ. Это 11 с лишним тысяч. Kırım sakinleri ise regional büdjetten malivi yardım alabilirler. Bu hafta içtimai ayaklarda Kırım'ın yolbaşçısı hatırlattı. Сергей Аксенов memleket rehberinin çıkış tedbirinde bulundu. Кроме того, крымские семьи при рождении детей могут получить единовременную выплату для улучшения жилищных условий за счет средств республиканского бюджета. Ее размер составляет около 900 тысяч рублей. Это важное подспорье к мерам, предложенным президентом. С учетом увеличения материнского капитала, крымские семьи получают реальную возможность приобрести свое жилье. Devlet yolbaşçısı balabakçalarına nevbetlerini emde küçük balalar için grupalarında yer yetişmemezliği meselesini ortağa çıkardı. Bu problema Kırım için bugün актуаль кала. Несмотря на то, что мы создали за прошедшие 5 лет более 20 тысяч мест дошкольные образовательные учреждения, очередность, в первую очередь, в городе Симферополе и других населенных пунктах, она все равно сохраняется и является значительной. Мы знаем, для Крыма президентом выделяются отдельные средства для того, чтобы в ближайшие 5 лет мы полностью избавились от очередности в этой категории дошкольных учебных образовательных учреждений.
Эпсы башлангыч сынып талебелері бедава аш ашайжақлар. Владимир Путин бұл қарарақта давалар олғаныны гізлемеді. Ама бұл қарар тен жематының нөмінесі олажағыны таздықлады. Младшеклассники с 1 по 4 класс будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием. Кроме этого, классные руководители получат поддержку в виде 5000 рублей выплаты к той заработной плате, к тем стимулирующим выплатам, которые предусмотрены в регионе. Мемлекетте балалар үшін техник ве муэндислик төгереклері ве меркезлері динамик суретті инкишаф етмекте. Бұндан да ғайры музыка, ресамчылық ве башқа иджат, емді спорт чештлерінің земаневи шарайтлері олмалы. Здесь о спорте было сказано, что будет поддерживать, что больше было залов спортивных. Это немаловажно, когда есть спортивные залы в школах, хорошие залы, чтобы были, и чтобы больше было, ходили спортивные кружки, и все это должно быть бесплатно. Бұнен берабер президент Тибей Али оқув юртларында умуми қабулыны арттырмаға теклиф етті. Квоталар региондан берілген аризаларға бинайен тезілежек. Отдано эти бюджетные места будут именно в региональные вузы, для того, чтобы студенты учились на своей родной земле, на своей малой родине, и также потом дальше были здесь трудоустроены. Вот 70% мест отдается бюджету лечебное дело по специальности, 75% педиатрии. Ординатурада иси ең керекли зенатлар бойынша умуми қабулларының файызы 100-ге ете біле. Предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100% целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Глава государства особо отметил необходимость строительства и оснащения фельдшерско-акушерских пунктов. В нашей республике с этого года действует двухлетняя программа, в рамках которой в регионах будет установлено 213 ФАПов и врачебных амбулаторий. Путин гражданларны ватанпервер олмаға тарихны яныдан язмақ тырышувларны қаршы шықмаға чықарды. Русияда екінші Джанженко ақында архив весиқаларының комплексы яратылачақ. ОМ Русия Федерациясының гражданлары әмді башқа мемлекетлерді яшағанлар үшін ачық олачақ. Россия не просто участвовала в Великой Отечественной войне, а страна-победитель Великой Отечественной войны, что наши деды отдавали свои жизни ради нашего будущего. И я знаю, что в Крыму эта работа очень сильно ведется, и на каждом уровне, до каждой главы администрации, либо чиновник, от которого это зависит, всегда поддерживают, в том числе наши проекты общественного движения «Герои Крыма», и мы легко и просто очень доходим до общего языка и ставим памятники героям Великой Отечественной войны, мемориальные камни, мемориальные доски, и это все идет на государственном уровне. Bundan da gayrı президент анаясаға дөнішмелер көрсетмеге теклиф етті. Мисал үшін Русия Федерациясының президенті мемлекетті en azdan 25 ел яшамақ керек. Ве аты кечмішті четел ватанташлығы олмамалы. Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальным, но согласен с этим. Русия Devlet Думасында Малия бойынша комитетінің рейсі Анатолий Аксаков Владимир Путин тарафындан қойылған мақсадларының амелге кечірілеуі бұл Русия сакилері үшін гүзел іштимai ярдымдыр деп сая. Мы уже приступили к работе в Госдуме, составили план работы. В ближайшее время с новым уже правительством обсудим этот план. Ну и засучив рукава будем готовить законы для реализации послания президента. Президент Русия Федерациясының анаясасында да Devlet Шурасының статусыны вероліні қайдетмек керек деп сая. Ильяна Туфт тедбірі ilk sefer yılının başında keçті. Залда 1300-ге yakın адам болынды. Айша Шулакова, Фатиме Сейдаметова, Дмитрий Низовой, Милет Ичун, Авта нәтижелері. Русия Федерациясының акимиеті толы теркіпнен истифаға кетті. Буақта Владимир Путиннен Курушевде Дмитрий Медведев илян етті. Devlet елбашчысы федераль топлашуға өз мұражатында анаясада бір sıra деңішмелеріні теклиф етті. Олар Медведевнің фикірінже ижра қанун чықарыжы ве махкеме акимиетінің балансыны теңіштіре. Владимир Путин өзнев бетінде акимиет азаларына иш үшін тешекерлер білдірді. Русия президенті Хавсызлық Шурасы рейсінің муавины вазифесіні кірсетмек ниетінде ве оны Медведевге теклиф етті. 50-ден зияда иштиракчы араба ве умуми мукафат фонды 3 миллион рублиге якын. Қырымда ең күчлі күрешчілеріні ве ярымаданың абсолют чемпионыны белгіледірі. Тедбірден Эльмас Аблакимова тариф еті. Рақыплер күрешке янашалар ве бір-біріні атып башлайлар.
Сақ шерінден келген Дилавер Ибрагимовның яшы 60-қа якын. О чемпионат иштиракчылары арасында ең яшылысыдыр. Күрешке келген едім, ниетім, чтобы балаларға көрсетмеге, что қартлар тоже еще борются, яш балалар, пусть келсінлер күрешке, вольный болыр, самбо болыр, зидо болсын, біздің қалқар чоқлайсын, күрешші балалар. Күреш бойынша Бутун Кырым чемпионаты 3-нчы кересі кечірілі. Ярышларда эвел адетінче спортчыларының чекісіні өлчейлер. Оларны 4 категорияға бөлділер. Эрвин Кучеров дзюдо бойынша спорт устасы намзеті сайла. Күреште 70 кило чеки категориясында иліксефер иштирак эте. В Куреше я решил участвовать, потому что это наша национальная борьба. И я ни разу не принимал участие. Мне просто интересно проверить свои силы. Расскажите, как оцениваете подготовку спортсменов в этом году? Ну, как и обычно, кто готовился, тот готов, например. Кто думает, что это здесь можно пройтись и просто так взять, как, образно говоря, на халяву что-то, тут не получится. Милли күреш бу эпсы күрешув чешлеріні бірлештірген спорттыр. У нас занимаются и вольная, и греко-римская здесь борются, и дзюдо, и самбо. Понимаете, все виды спорта, вот этот вид спорта, куреш, он всех объединяет, понимаете? Настолько он красивый, интересный. Надо хорошо рискнуть, забава надо. Чешет усталар эн самими вепарлах дуйгуларны доғура. Жаркие бои идут на татами, эмоции просто зашкаливают. С утра немножко было прохладно, сейчас очень жарко. И жарко не только в температурном режиме, но и в эмоциональном. Кырымда күреш ғайырдан тікленілі ве рағбетлік қазана. Оем спортчыларны эмді эпсы кырымлыларны бірлештіре. В этих соревнованиях принимают участие не только крымские татары, а ребята многих национальностей. Один из показателей, что мы живем в большой дружной семье. Антон Курачев Русия джима тақымының азасы ве мемлекетіміздің шымдaki чемпионы. О күреште 3-нчы кересі иштирак эте. Не мой, конечно, не моя специфика вида спорта, но очень рад, что развиваются такие виды спорта. С огромным удовольствием приезжаю сюда каждый год. Милли күреш бойынша Бутун Кырым чемпионаты Кырым yolбашчысы Сергей Аксеновның қолтутывы Ведевлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің тәшібісінен кечірілі. Меценатлар да буюк исе қоштылар. Шымдылек ярышта тек Кырымда прописка етілгенлер иштирак эте былелер. Норма вынужденная. Как только мы дойдем до тех стандартов, которые сегодня будут говорить о том, что мы готовы встретить спортсменов. И, конечно же, на первом же открытом чемпионате, когда мы пригласим сильнейших спортсменов со всей необъятной страны. Meselelerimiz endi yavaş bitmekte. Tedbir Rus ve Kırım Tatar tilinde tefsir etildi. Kelip olmaganlar için Millet Telekanalı Butun gün devamında canlı yayınlaf alıp bardı. Sonunda bir çeki kategoriyada galipler belgilendi. Final tutuşuvdan evvel muhlislerinin duyguları kerginleşe. Onlar da kızgın derecege yete. Çünkü en güçlü güreşçi unvanı uğrunda 80 ve 90 kilo çeki kategoriyalarında galipler çıkalar. Bu İzzet Kadırov ve Elimdar Saidov'dır. Absolut çempionu Elimdar Saidov oldu. Endi 2 yıldan beri o Kırım'ın en güçlü güreşçisi unvanını korçalay. Спасибо всем партнерам, которые занимались со мной, моей семье, моей дочери и моей сыну. И моей жене обязательно. Спасибо всем. У вас достаточно равная борьба была. Как оцениваете соперника? Недооценил. Думал, легче. Будет легче. Но попался хороший. Поздравляю, Хайрлайв. Крупно покажите, коллеги журналисты. Айша Шулакова, Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичон. Ингушетиядан эйет келді оның керкебінде дини ве жемат әрбаплары, кой имамлары бар. Мусафирлер қырымтадарлар үшін тимсал ташыған ерлерде бұлындылар. Мезуның девамыны мұхберіміз біле. Ингушетиядан келген эйетінің векелері Джума Джаминің бинасында мевлют оқуйлар. Дағлылардың мақамлы сеслері бірі-бірінден сон янғырай. Будуалар Мухаммед пейғамберімізге ве муин вақаға бағышлана.
Эйетні құрылайатқан Жума жәмінің комплексы айретте қалдырды. Мұсафирлер дини иншаат ачылуына етіп келмеге сөз берділер. Впечатление неповторимое. Это прямо дух захватывает, смотря на этот новые большие огромные стройки. Қырымның дини даресінің даветіне бинаен Ингушетиядан эйет іркібінде 15 адам келді. Оларның әксереті динер баплары ве имамлардыр. Оларның мақсады тәжірибенен пайлашмақ ве яшларын тәрбие туфде яны малюмат алмақ. У вас здесь настолько все, слава Богу, хорошо, и мне приятно видеть, что наши братья, крымские татары, сегодня за своей исторической земле развиваются, делают все возможное для того, чтобы развивать свое подрастающее поколение в духе патриотизма, в духе нравственности. Мұсафирлер Қырымға 5 күнге келділер. Енді Қырым татарлар үшін тимсал ташыған ерлеріні зиярет етіп етіштірділер. Бұндан да ғайры милли күреш бойынша 3-ші бутун Қырым чемпионатында бұлындылар. Были очень впечатлены борьбой крымских татар. Очень зрелищное событие было, честно говоря. Енді план бойынша Ахмежеттеки қадеми сетсетар жәмесі тұра. О реконструкция айтылген сон açılған еді. Бұл ерде 26 адам үшін медресе құрылды. Делегатларының пікіріне көре Қырымда яшлар арасында дин ғайырдан тікленулеві бойынша планлар яваш-яваш әмелге кечіріле. Обсуждали, значит, нашу веру, мусульманскую веру, чтобы мы, как братья, с той стороны, с нашей стороны и с вашей стороны друг друга, значит, ездили, обменивались опытом. Мұсафирлер sıcak қаршыланғанлары үшін Қырым мұсылманлары муфтисіне ве Девлет Думаме Бусы Руслан Бальбекке бақшышлар кетірділер. Мы вечно не забыли. Да, спасибо вам большое. Дети, внуки, народ никогда не забудет. Спасибо вам. Олар мында bizlerning nasıl çalışkanını koreler ve bizde olarla tanış olamız. Bizim münasebetlerimiz yaxşı olğanı taqdirde, yaxşı olğanı vaqt elbette iki milletinin arasında da bir birlik beraberlik meydana kele ve Rusya Federasyasında yaşagan bizler egerde ozara güzel münasebette ve birbirimizge yardım etip mında yaşasak elbette ki bundan güzel daha bir şey olamaz. Теплоту отношений, уважение к друг другу и доброту любой человек понимает, даже не зная твоего языка. И уже находясь у себя дома, они будут делиться впечатлениями и рассказывать о понимании уважения, гостеприимства крымских татар. Ингушетия векилері Қырымда да 2 күн болынacaklar. Бұл вақыт девамында Бақчасарайдаки Ханлар сарайы музей комплексыны зиярет етмеге ниет етелер. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Алишер Алимов, Виталий Голубев, Милет үшін. Ағымда кесене Қырымдан ажылыққа 1000 мұсылман yol алажақ. Бұл Русия үшін айрылған квотаның 5000-ге артқанымен бағлы. Хаберні Девлет Миллетлер ара комитетінің рейсі Альберт Кангеев білдірді. Жүмхуриетте весиқалар топланылығы илян етілді. Енді атты yolculық үшін пара төлегендер де бар. Қалған тәфсиратларны біздің мұғберлеріміз біле. Кечкен сене сақ шерінің сакина сервер Джилялов умур арқадашынен бераберлікте мұсылманның аятында сасылған сияхатны яптылар. Улар мұқадескерлеріні зиярет етмек ақында бұтын умур девамында арзу етейділер. Чифтажылық тедбірінден ғайры ислам тарихы бойынша бүлгілеріні декавелештірді. Тешкіле тувнен де мемнун қалдылар. Біз анда бірқач экскурсияға бардық. Опять же, по инициативе біздің ұжаларымыздың инициативадан шыққан оле шейлер, олар сау олсын о тарафтан. Ухуд қырны көрдік. Муздалифа, Мина, сон Арафат ерлерге мұтлақта барамыз, amma біз ondan сон да бір қач ерлерге бардық. Пейғамберіміз бірінші илімлер Аллахтан алған ерлерге барып келдік. Енді Қырымдан Меккеге да çox мұсылман барып olacak. Билеттер ise қысмен бюджет тарапынан сатын алынacak. Какие факторы влияют на количественный состав? Безусловно, это квоты, которые выделяет Саудовская Аравия странам, государствам, кому-то, может быть, там несколько сотен тысяч, кому-то несколько десятков тысяч. Вот для Крыма определили квоту в 1000 человек. Ярмаданын деманеви тарихында бірінші сефер хаджының тешкіл етілівінен мұстақыл шекілде Қырымлы тур операторы ұғраша. Весиқалар ресмелештірілген вақытта Қырым сәкенлері үшін ешіл коридор чалыша. Йолға чықмаздан evvel діни идареде Қырым мұсылманлары үшін семинар кечерелер. Анда ұжалар ажылықны доғру кечірмеге үгретейлер. Ахмежетнің 2-ші поликлиникасында ise ажыларға ашылама етіле. Духовное управление мусульман Крыма определило, что АВН-тур это получается, является официальным туроператором по организации хаджа в Крыму.
И с 2017 года мы от А до Я организовываем поездку в хадж. Ажыларны группаларға бөлежеклер ербіріне мақсыз кураторлар тәнленежек боğacalar, имамлар ве кімлер ола білем. Приобретаем лекарства, и наши паломники, чтобы не чувствовали дискомфорт, чтобы когда заболели, наши медработники, врачи могли своевременно помочь им. Сақ шерінің сакені Амет Апсиметов да 16 елі велсі Украина деварынде мұқадес ерлерде бұлынғаныды. О вақыт ажылыққа бармақ үшін епсі весіқаларыны озу топлағаныды. Мекеге сети Киевден ұчып кетмеге мүмкін еді. Евел тикана хынылжылық көрердік. Мындан бір кімса сен бір ерге алып бармаз. Біз өзіміз пойызға билет алғандық, барғандық Киеваға. Андан да, одан да евел параларын вергенден сон анда бая документ, визалар у Москва улар барарды. Москвада визаны ачардылар, анда ербішін текстель, прививкалар, епсі Киевада де. Ама Қырым Руселі олған сон әршейден ашты енді. Весіқалар есмелештірілігі меселелері кечмішке далды. Ажыларының саясия 2014 санден башлап арта. Государство в лице Совета министров Крыма, исполнительных органов, взяло на себя ответственность по оказанию содействия решению данных вопросов. И с 2014 года, когда было 150 паломников, вы знаете, до сегодняшнего дня это 975 человек в 2019 году, в прошлом году, посетили хадж. Это серьезный прогресс. Қадими заманларда Мекке Мединеге жылыққа бармақ хафлы ве онайцы сайлайды. Инсанлар, девелер, атлар меніп ве ата жаяф етіп барайдылер. Ама шымды бұл онайтлы ве хавсыз олды. Қырымлы хадж операторы ажыларының yolunu қолайлаштырмаға тырышы. Ахмеджитен Саудия Арабистанға doğru рейс açılмасы хақында музакерелер алып барыла. Дай бог, у нас в середине января будет совещание проходить в Саудии. Мы также этот вопрос поднимем в этом совещании. Если будет согласие Саудовской Аравии принять этот чартерный рейс, организуем, чтобы наши паломники без тяжести смогли на прямом самолете улететь из Симферополя в Саудию. Кечкен елінің сынында весіқалар топланып башланғаны илан етілді. Енді атта yol парасыны төлеген инсанларда бар. 48 мұсылмандан ибарет олған бірінші группа бұл сәне язда yolға чықажақ. Мекке ве Мединенің мұқадес ерлерінде олар 3 hafta bulunacaklar. Евгесі Құрбан байрамдан соң қайтып кележеклер. Украина АТР телеканалының яйынлавыны тоқтатты. Қомшу девлетте екене олған Қырым татар каналына малеви дестек әндіден берілмей. Украин UATV каналында да Қырым татар муаририетіні қапаттылар. Бұндан қайры Чоңғар сыңырында аскер адлы қанунсыз силялы бірлешменің тарафдарларыны алып ташладылар. Украинаның акимиетінде де Қырым татарларының векеллері қалмады. Ватанını терк етіп кеткен Қырым татарлар Украинада насыл күн көргендері ақында біздің левхамыз. КПВВ құрдық НДС-янда аскерге ер жоқ. Қырымда Ашайт ве энергетик қамачавлардың тешкілячысы Ленур Ислямов пек ачывланды. Украина Қырым сынырында тұрған силалы аскерлеріні алып ташлады. Бұл қомшы девлет үшін япылған эпсы қарамылықлардан сон чоқ еллар девамында милли батальонын иштиракчилері юк ташуларны ве yolcular ақымыны низарет етмеге тырышайдылер. Бұны олар ишғалчылықнен көреш деп адлайдылер. Киевде ақыме денішкен сон фальжилер керек олмадылар. Яны президент Владимир Зеленский ферманы бойынша Қырым сынырында яны кечуф ноқталарыны донатқан сон анда аскерлер ве дегер қанунсыз батальонларға ер тапылмады. Бұ ақта Ленур Ислямов хабер етті. Айтқана көре Қамачавда олған ве волонтер боржыны эда еткен яшлар мемлекетке керек олмадылар. Баштан о ерде сынырчылар қызметі бұлынажақ. Сіз есе девлет қызметлеріне айыт дегілсіз деділер. Шымды есе автосервис зонасында ер жоқ, чүнки оны планаштырмадылар. Аскер батальоны иш адамы Ленур Ислямов тарafından топланған еді. О Қырым Қамачавы үшін яратылған еді. Все мы помним, как в 2015 году они взрывали опоры, потом при их участии организовывалась продуктовая, водная, гражданская блокада. С точки зрения даже европейских ценностей, куда стремится Украина попасть, стать частью европейского сообщества, данные вещи были неприемлемы. Tez
Бизден олар üçün да bir oğursuz haberдар kaldı. Resmi Kiev tarafından Lenur İslamovga yanı darbe uruldu. Ukrayna ATR telekanalının Kırımga doğrultulgan yayınlavını toxtattı. Kiev'de bina kiraga alıngan üçün telekanalının borcu 38 milyon rubleni teşkil etti. Paralar İsrail Sputnik şirketine kaytarılmak gerek ama paralarını tapmaga çare yok. ATR xadimleri üçün devlet Ukrayna hesapları 0 derecesine geldi. Kanal kaçıp ketken memleketine yat oldu. Şimdi programmalar çıkarılığı 90%'a eksildi. Bu hafta o'zini Facebook sayfasında ATR telekanalının general müdürünün muavini Ayder Mujdabayev yazdı. Yayınlavны bizge Saba İsrail Sputnik şirketine borcumuz olğanı sebebinden toxtattılar. Biz borcunu yanı yılgaca kaytarmak gerek edik. Bu alda ne yapmalı gerçek aytsam bilmeymiz. Programmalar çıkarılığı 90%'a eksildi. Ukrayna'nın hesap palatası ticari kanalının büdjet paralarını kullanuvunda büyükten büyük bozuvlar taptı. Hesabatta berilgenine göre 216. senesinden 218. senesine ATR'ge 149 milyon gривnadan ziyade para ayrıldı. 123 milyon Kiev'de iş devam etmesine yol anıldı. Ama sonra para masraf etilivi Ukrayna kanunlarına karşı olğanını ve gerekli gibi kullanılmağını belgilendi. Saygılı seyircilerimiz, Afsuski bu UA telekanalında sonki 100'ye yayını. Umut etem İbrahim Umerov'un başlanğan ve menin bitken programmanın musafirleri meraklı mevzularını kerege kadar açıkladı. Bu ise Ukrayn UA TV telekanalında Kırım Tatar muharetinin albaracısı aytkan vedalaşuf sözleridir. Onu yanvarın 13'ünde kapattılar. Kollektivni tatilge yolladılar. Bu hafta Ukraynda malumat siyaseti vezirinin muavini Emine Cepar o'zinin Facebook sayfasında haber etti. Лишение финансирования телеканала АТР и закрытие крымско-татарской редакции ЮА-ТВ – это абсолютно предсказуемая и логичная история, потому что для Украины, как для государства, крымские татары и крымско-татарская тема в целом – это было инструментом манипуляции. И теперь, когда этот инструмент оказался абсолютно неэффективным, его бросили на произвол судьбы. Telekanalını 2015 senesi Ukrayna'nın informasyon siyaset vezirligi yaratkan edi. UA TV'ni kabel ağlarından bütün dünyada bakmaga mümkün edi. Очевидно, что политические иммигранты, в том числе и руководство телеканала АТР, она откровенно просчиталась. Просто очень жаль наших ребят, молодых крымских татар, которые поверили политиканам, поверили лжи такой политической и сегодня оказались на обочине большой дороги на чужбине. Mustafa Cemilov Kırım Tatarlar Normanskaya четверка toplaşımda iştirak etmek gerek deydi. Şimdi Kırım Tatarlar Ukrayna hükümetinin organlarında olmağını tenkit etti. Bizimkiler Ukrayna'nın epsi idarelerinde bulunmasını talep etti. Bundan da gayrı halk mevzusu Kırım mevzusu halkara meydanda ижде яңғырамағанның yazıqsına. Я не говорю о том, чтобы в мировой прессе о Крыме говорили так же, как и в 2014 году. Тем не менее, тема восстановления территориальной целостности должна быть на первом плане. Мы утрачиваем какие-то свои позиции. Mustafa Cemilov'ның қасиетleri Nafredегі keçken sene sentyabr ayında o'zi chetleştirilgen edi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Kırım Tatar xalqının işleri boyunca vekaletli aparatını yok etti ve bu vazifeden şimdiki ombudsman ve yukarı radanın mebusunu alıp taşladı. На сегодняшний день эти люди ничем похвастаться не могут. Они не могут выйти даже к тем немногочисленным своим сторонникам, которые побежали вслед за ними. Это немного людей, но как бы это тоже наши соотечественники. Но на сегодняшний день ни Чумаров, ни Джемилев, ни Ислямов выйти к этим людям не может сказать: за 6 лет мы достигли вот этого, у нас есть это, у них нету ничего. Bu erşe açık aydın gösterir ki vatanını terk etken Kırım Tatarlar seçken ve onun için kureşken memleketke gerek olmadılar. Naciye Isayeva, millet için. Ağaç oymacılığı ve resim çizilivi istidatlı Kırım Tatar ressamı Ali Bekirov resim çizmaktan gayrı kademi esnafını bilgen insandır. Onun işleri arasında 500'den ziyade tekrarlanmaz manzara var. Bu eserler için gayeler ne yerde ve nasıl peyda ola? Şimdi muellif nasıl resimler yarata ve ne haqta hayal eti? Ustanın icadı hakkında Naciye Isayeva'nın levhasında. Belli Kırım Tatar ressamı Ali Bekirov altın beşik serlivalı yanı eseri üzerinde çalışan boyalarını kaçtırıp kıska ve uzun sızıklardan kıymetli eser yaratan. Fedosiya'da yakın yerlerin manzaraları. Anabuların arasında sular da görür. Boğazlar buna da. Boğazlar görürsünüz buna bu. Su
bayırları, mana bu yerler Kırım'ın çöl tarafları. Resim üzerinde usta 2 aydan beri çalışa. Bu vakit içinde o bir kaç kere denişti. Baştan usta beşik ile kompozisyanı ev içinde tasavvur eteydi. Ama sonra mana daha ziyade terenleşti. Ana bu balanın, bu ana bunların vetanı, bunların altın beşiği. Bu Kırım Tatar halkının altın beşiği. Ali Bekirov 2 ali tahsil algan insandır. İcat onun için ilham çoğrağı olan. Usta 16 yıl devamında Kırım Tatar Teatrı'nda sanallaştırıcı ressam olarak çalıştı ve eserler yaratmakını devam etti. Ali Bekirov onlarca konkurslarda galibe kazandı. Çeşit, janr, teknika ve üsluplerde 200'den ziyade resim çizdi. Soyuz Hudojnikov'un выставkalarında hepsinde iştirak edip geldim. Bu son günüyümceğiz. Ailem toktamayıp onda iştirak ettim ben. Evet. Kademi esnafga ait yüzlerce eski ve sınırsız nazari bilgiler. Ağaçla çalışmak ustalığı ona icatlarından miras olup kaldı. Abi bükülgen ağaç bu. Abi bana bu da bükeler bunu. Kalıpa koyup direkt taze olgan vakitte kesip algan son kıyıştıralar bunu. Kalıplarına koyup son kurutalar onu. Kurugan son. Taze olganı sınmay. Sınmay. Kırım Tatarlarının 5 çeşit beşikleri var idi. Her bir regionun öz çeşidi var. Kız ve oğlan ballarının beşikleri de ayrılaydı. Olar ana ve bala için onaylıydı. Bu kötergende anası da balanı emizgende görüyorsunuz mu? Bana bunun üstüne omuzunu koyup yata. Çok katlıca olmak gerek. Bu katlıca ola bu. Bana bir yerde göründü bu. Hepsi. Anası başını koyup bunda yoklap kala. Kerek olsa balasının başını köterip balasını kokuslarını verip emizdirip de ala. Beşikler bala sıvıklanmasın ve yıkılmasın deyip yasalaydı. Beşiknin çeşit taraflarında melikler için oyulgan yerler kaldırılaydı. Onun için turmuş eşyası yatak yerinden gayrı balanı korçalagan şeydi. Ana bunun içine melekler yerleşip alalar bunun içine saklanıp. Balayı ana içine saklangan melekler kurtaralar, saklaylar o balanı. Это было обычай. Kırım Tatar efsanesine göre halkımızga düşman ucum etkende, olar yarımadamızın kobalarında medeniyetimizden saklap kalmak için altın beşikni saklagan ediler. Ali Bekirov Kennedy koluna ağaç alıp sevimli işine kaytmaga arz etti. Ama bunun için yer gerek. Usta umut etti ki bir gün ola onun episi eskizleri kağıttan koçurilip sanat eserlerine çevrilir. Naciye Sayva, Rafael Vahidov, Millet için. Mod ve milli tuz ile Каракуль қалпақлар кенеде модаға қайта. Тәсілі бойынша тәрбиеде олған Эльмас Меджитова ань-аневи атрибутларны ташыған тікіжілікні жанландыра. Milli el ұсталығының сырлары ақында Айша Шулакова тариф етедек. Это натуральный колпак, афганский каракуль. Қалпақ Қырым татарларда еркішілерінің аняневи баш киімі о каракульден, яны доған қозуларының терісінден тікіле. Без запаха, без какой-либо овчины, вот только потрогайте, вот, без приятное на ощупь. Каракуль тустеви каверенке, сонки эки туз ен қиметлі. Оларны сирек раскелген каракуль терісінден тікелер. Бұ паалы шей. Милли баш киімлерінің тікіш технологиясы дәнішмеді демеге мүмкін. 90%-ға бұ ел ішідір. Сейчас я обрабатываю срезы каракуля, чтобы он не осыпался. Эльмас Меджитова үшін баш киімлерінің тікілігі іштегіл бұ оның авеслігі. Тәсіл бойынша тәрбиежі декрет тәтелінде отырған заман бұ ішнен оғырашы башлады. Бірінші еркіші қалпағыны туған дайысы үшін тікті. Осуни күрктен еді. Что подарить человеку, у которого все есть? 65 лет, такой уже солидный возраст. Думаю, такая идея появилась. Дай-ка я сошью. Ну, на первый этот колпак был как бы любительский. Каркас был картон. То есть не то, что сейчас я дублирую. Бақшышны ем суяқраба ем достлары да пек бегенді. Бойлы етіп, Эльмас яқынлары арасында милли қалпақларыны рағбетлештіріп башлады. Кичік хобби есе бизнеске чевірілді. Уста тариф еткеніне көре, сырф каракуль қалпақларыны эсли адамлар сечелер, яшлар есе суни баш киімлеріне разылар. Хочется, конечно, чтобы на улицах нашего города, нашего Крыма, далеко за пределами, где наши соотечественники живут, хотелось бы, чтобы они носили. Это дань традициям, наверное. Эльмас Меджитова эркишілер үшін милли құшақларны, оғланлар үшін галстукларны ве қадын қызлар феслеріні де тіке.
Эльмас ханымның 3 яшлы оғлында есе қалпақлары енді sıra-sıra. Все наши соседи, родственники знают, что если мы куда-то идем, что у Асана головных уборов уйма. Серый, коричневый, черный. Bu acayip çeber 50 kadın ileride de milli esnafımızını canlandırmağa maksat koya. Bunu esas işinin beraber becermege niyetleне. Ayşe Şulakova, Vitaliy Golubov, Millet için. Bu acayip milli muhitмен толы olğan noktada yayınımız sonuna etdi. Men sizge sağlık ve etrafınızda daima güzellik olğanını tileyim. Gelecek efirimizge kadar görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.